Željko, evo, zahvaljujući Adria Jadran medijskoj grupi, Radio S i Telekomu Srbije i MTL-u, festivali se vraćaju na velika vrata. Zbog čega bi trebalo vaše mlađe kolege da se pojave na festivalima i da iskoriste priliku da promovišu sebe i svoje nove pjesme? Pa ja mislim da je to dobro, posebno za mlade ljude. Nekad nije to bilo tako lako da se dođe do karijere i da se skrene pažnja na sebe. A evo sad i ovo je isto prilika da se pomogne tim mladim ljudima. Mislim da je to odlična stvar za njih. Naravno, na njima je kakvu će izabrati pjesmu i koliko će uspjeti da skrenu pažnju na sebe. Evo, smo odabrali pravo vrijeme da vratimo festival na velika vrata, s obzirom da smo imali period zatišja koronavirusa. Ljudi su se toliko uželjeli muzike i druženja, ali i vi muzičari također. Pa iskreno ti kažem, ja evo u zadnje vrijeme, zadnjih recimo par mjeseci, gdje god sam radio velike koncerte, to je neopisivo broj ljudi dolazi. Ja sam bio začuđen, koji su veseli, raspoloženi, i uvijek kad god najavljujem taj neki od svojih koncerata, kad iđem na binu, ja im svima kažem da nas je ljubav stvorila i sam nas ljubav može održati. Bilo gdje da pjevam, dakle od Vardara pa do Triglava. A zaista me svugdje fino dočekaju, tako da je to dobra stvar. Mislim da me raduje me zaista puno ovaj festival, a posebno mi je drago što je u Trebinju, jer Trebinje mnogo volim. Ja privatno dođem često u Trebinje i imam jednu svoju maršrutu, pošto svaki dan hodam po nekih 10-12 km, odem tamo oko bazena, skroz do Valsolengića mosta, okrenem se pa se vratim kući, to je otprilike 12 km. Znači uživate u ljepotama Trebišnice? U svakom pogledu. Da. Evo, mi smo imali tu čast da nam pustite dijelić pjesme dueta koji ste snimili sa Sašom Matićem. Kada će publika moći da čuje tu pjesmu i snimili ste i spot, čini mi se? Da, pa Sale i ja smo prije par dana snimali. Taj spot nikako nismo mogli da dođemo u situaciju kad smo slobodni i on i ja, tako da ili on može ili ja ne mogu ili obrnuto. Ali evo, ugrabili smo to, jedan dan nam je trebalo da posnimamo kadrove i to i mislim da će spot biti za neki 10 do 15 dana najdalje. U svakom slučaju, ono što je važnije od svega, odlična je pjesma i mislim da će to biti jedan mega hit. Mi smo sigurni da će biti tako. Evo, hoćemo li pozvati Trebinjce, ali naravno i brojne ljubitelje narodne muzike, dobre narodne muzike iz cijelog regiona da nam se pridruže u Trebinju na festivalu Najlepši grad, najljepša pjesma? Pa evo, iskoristio priliku, dođite ljudi, najljepši grad, najljepša pesma ili najlepši grad, najljepša pjesma, kako god hoćete. U svakom slučaju, ovo je rijetka prilika da prisustvujete jednom ovako divnom skupu, a pozivi za one koji su zainteresovani da nastupaju na tom istom festivalu.